Vidio sam da ste pozitivno reagirali na ovaj zadnji video sa Alfom i tražili ste me da snimim još. Prije svega moram napomenuti da ova Alfa nije ni blizu nekom izvrsnom stanju. Evo tu na haubi možemo vidjeti kak je kitana. Bivši vlasnik mi je rekao da je trknuo nekog na semaforu, ali da se inače bavi autolimarijom, tako da vjerojatno je zamaskirao hrpu stvari. Prva stvar koju bih htio srediti je ova hauba, jer pada sama od sebe, znači amortizeri su otišli. Imam jedan par s ove Alfe za dijelove. Tu ću si malo pomoći sa ovom letvom da mi ne padne hauba na glavu. I evo ga, jedan smo riješili. Eto, oba su gore, hauba sad stoji i ispravite me ako griješim, ali cilindar mora biti gore, a osovina dole, tako da se može podmazivati. Unutra je teži kaos, sve je prljavo i ufucano. Stvarno ne znam šta reći na ovo tu. U sljedećem videu ću izvaditi akumulator i onda ćemo pogledati stanje cilindra.